RDC Stephen Nsubuga nagira ngo Abatuura na munonga bari hamwe atano gwa rwenshama bashemereye kwegendesereza ombwiro obwebero bukuru na munonga bwihangarira yondo rwanagana n'abanyambondo ba ADF. Boda yafe mwinjira konde mwiyo kumazi rwenshama deployment ya manyi kulaba ntiri mulabe nafu butukiriye kujja wano ne ku boda kusa ku boda yafe ne diskusendala nazo kwa deployings kulaba nti Jobao Pulunguse yezezaba ADF kulaba ntibazingira mu Rukungiri. Polisi tekujja kuzaburuka ya buri muntu kutukumba twabantu mu cyaci tuzo mu bivure bruho turebe ngo twasiga abantu muka kurangwe amakagita abantu twagahenda. RDC nagira ngo bibi ko irinda bariyono bakorogwabo kandi nashaba Abatuura kubahweraho. Nere kitubasaba nti security tujye dukora feka tuno dukora namwe nti ufuna omuntu yenera lola omuntu yenena goteka kasa bubusa omuntu oyo nga tumulabanga ku kitundu kyo naye nga tumufanayiza bulala tubasaba mutuwe amawulire ago tukubira amasimu mutegeeza obuyinza bwonna kulaba nti ekintu ekyo tukikolako. Polisi tekujja kuzaburuka ya buri muntu kutukumba twabantu mu cyaci tuzo mu bivure bruho turebe ngo twasiga abantu muka kurangwe amakagita abantu twagahenda. Omuganda makuru murebereza w'ubureberezi bwa Rwenzori Right Reverend Dalben Kisembo nashaba bicirizo butejwanzi ya bikorwa bya Stani ombwiro bw'ubero bukuru. Abatubuzi bawarage basubire warage nyingi muno abana badija we batekeye bashinza ku disco abantu kubije bacakale akocakara bana walgia Kampala bana walgia Mombasa batemugara bintu maisho kwe buntu balyahera ababerga balyahera kurabangana muntu kwetorora nukabantu bakoleki bagiye mugezo kusihari ngoro baje kuzaki Christmas izubera kusati. Bishop Kisemba gambire ibyo bwabire natahe mikono hamwe no kugita imigogena y'abagore aha kanisa ya Kitaresa Church of Uganda. Batamkono gobule gwa munyanyo ko mkwasoma wala nyakabire maisho bobulyo ngene nterra abantu babuliso obu hamwe n'ahandi hona bari kundeba kugira uti mwasha sente omumbaga murebe ngwaje n'omukazi wawe mwahandikwa babaranga babegesa government eri kuragira na kanisa niko mugayitwe mu rugo mu kibi ako barabanya ngo Christmas masa kulisa man obu habi eginsobi Christmas rero ngo abantu bale bigute Christmas kuzaro kwa omjuni abantu kwa juni bibyao kyoka cyo bjuni. Reverend Julius Tvimuka uriho mwahuri wo burisa bwa Kitaresa Church of Uganda ahijira abakristayo okureka kutegereza embaga z'amana ngo babone kugitwa. Bishop Kisembo ho nayo rekero kwatwa hawa reportation hozi bwabe by'amagara ngo abavuji ba boda hamwe n'abashomesa nabo bakwasira kato mu kutweka bishiki bato kana abana ikona musanje 10 babana abanyakutwekera wabo nabafa habwa kugira hatina complications umwana twagenda ali mwana muto afanayi nawe kiyege sayinimbe muno atubajira witwa abazayire tibi inkomero y'umwana cyamaze kutwekwa omulekarawo nitwendo ogwo mwana bumbe agaruka isomero asome bundi warame hahikira agende mukosi niko future yabo etafa. Gashakwa Dan basibye na Philip Marangira.